بەری چەند ڕۆژە سەرکردەیە پێکێکەیە ئەوروپایê li gundê Denderleyê li stûdyoyên Stêrk TV ku berê stûdyoyên Roj TV bû ku berê stûdyoyên Med TV û Medya TV bû. PKK rêxistina PKK civîn çêkir. Remzî jî hazir, Zubêr jî hazir, Adem Ozun hazir, Nilûfer Koç hazir û ev girêgirên PKK rêveberiya PKK hazir, Ferda Çetin jî li nav de û teዕjî mecjiyê ê sosyal medyayê PKK jî tê de hazir bûn. Amed Dicle û wekî İkram Balakanî hemû evê hûn li ser sosyal medya ardel er û hûn kî bixwazin Reşad Sorgul, Reşad Şîngul, Reşad Reşgul hemû gul û pişkulê ku hene ê di medya PKK de hemû hazir bû. Çûğûrk muûrk kurmik hazir bû. Selman ew ê ji Mêrdînê ew jî hazir bû. Nîqaşa wan çi bû? Nîqaşa wan ev bû. Xanî TV û kanalên medya dijîtal ê ku rexne li PKK dikin. Nîqaşa wan pêla rexnegêrî a li dijî PKK ku bilind bîye. Ku îdî yanî wiloş xwe dibînin ku rûmet ji wan re nemaye. Prestîja wan şikestî ye, heybeta wan şikestî ye. Nîqaşa di vî warê hanê dikin. Stratîjiya PKK wê çi be? Li hemberî gelek kesa ê ku derdikevin li ser YouTube, li ser TikTok, li ser Facebook, platforma X stratîjiya rêxistina PKK li Ewropa. Biryara rêxistina PKK li Ewropa wê çi be? Nere yanî dema ez bêjim rêxistina PKK yanî teعlîmatê APO jî ha. APO jî nerazî ji vê mesela hanê. APO jî te temaşe dike û hêrs dibe û dibîne yanî ku bîyê Şêx Silo hezar rehme li gora Mihemed Cahit Şener bû. Ev navê Şêx Silo ku li APO hatî kirin her du kadroyên PKK ê pêşeng Sarî Baran ku hîna li saxe li dinyayê Xwedê emrî wî dirêj ke û em li bendê ne ku tiştên wî pirtûkî wî tiştekî wî derkeve ew jî bibe milkê dîrokê bêdeng nemîne yanî hetayê wilo bêdeng nemîne. Nabe yanî hema ji bo xwîna hevalê xwe ev bêdengî nakeve xizmeta gelê Kurd doza gelê Kurd nakeve xizmeta wî. Em bêhêvî ew jî biaxive û defterê xwe veke û tiştên ku heyî biaxive yanî dem hatî û pir dereng mayî yanî. Ev her du Mihemed Cahit Şener û Sarî Baran navê Şêx Silo li APO kirin bi dizî li nav Xwedê yanî dema ku li kampa Bîqayê li Libnanê bûn û ja navê Şêx Silo xweş e em karin navî bikin Hecî Zebeş xwe xapo û xirpo dema û van tiştê han dibîne APO yan jî xapo hêrs dibe dîn dibe yanî. Ez APO û çawa ketî vî halê hanê û berê xwe didikî berê xwe dide qeşmer meşmerê xwe berê xwe dide Amed Dicle û Reşad Sorgul û Bexdûnî Sorgul û Behcan Sorgul û yanî berê xwe dide ev kesê ku di nava rêxistina PKK di nav medya PKK de wilo deqê kaban e deqê xaran e wan pîs dike. Wan rezîl dikin û hûn min naparêzin û li vê derê û nizanî çi van çîrok yanî. Civîn çêbûye û li nîqaşê wan di nava nîqaşê wan de biryara sereke ew e ku kesên rexnegêr bi zimanê Kurdî bi zimanê Tirkî werin reşkirin. Kampanyakî reşkirinê li dijî wan hebe. Gelek nav jî ji mir hatin yanî.
إبراهيم خليل باران آيدن دره ناوی برادر نویسکار و لوکرینری کورد شو ناوی میشید ناودهیه سلیم چروکایا صالح آراز گلک کس به دهان ناو به ناو هاتن گوتن ده هندری وی جوینا هانه ده كلهم بريوان كامبانيا رشكرني دس بي بكش خوار رشي دكن يعني في مسألة هاني اف رشكرنا هاني لي وزيدا بكن جي قنديل جي دس بيكري يعني افيكو رخنا لبككي دكن لغوري مراد كرا إلانو كوفانا دروني دولتا تركن وغريداي دولتا تركن وخاينن يعني ميتو إيتي خونا بينن كوج جي إمرالي بيقري أقر لي إمرالي بحطا قنديلي حتى أوروبا نابينن ويورن خلكي رش بكن ويورن خلكي رش بكن تماشا فاني خاني تي في بريجي مقوت از نهاجي از دوباره ديكم ده حزارو حفداد بويرك شبو ده برپرسين پايا بلندين ميتي هاتن گرتن لسليمانية لغوري آگاهيين كو پگكي گوتي و اف قشمري مديا پگكي آمدجل بحثا سيسد ناوي دكر يعني باشا اگر ناوي اگر هوشنگ اوسي آجانê mîtê bana gerek ji wê çaxê de ji 2017 bigotana heva berpirsê payebilind va subayê serbazê istixbaratê dewleta Tirk behsa hoşeng kirî wela hoşeng 2009 de ajanê dewleta Tirk bû. Ji xwe reşkirina kampanya yan jî kampanya reşkirinê li dijî rexnegerên PKK dest pê kirî û بیروها پروپاگاندایا آکو دبن کنترولا آلدار خلیل و او کچاها جوانا جمعایی چی ناویوی لدجی ما او کامپانیا دست پیکریه کسین ساخته و لسر يعني الجوري سيستما AI ذكاء صناعي تشتاق شي دكن وسخت كاريه دكن وهوشنگ چی نه چی والله هوشنگ گریدای میتیو آجان میتیو جوان چرو وره خاپوچیا باشه اگر از آجان میتی با ما 10,017 نا 300 ناو او هردو برپرسن میتی 300 ناو جوار گوتن و یک جی ناوکی لور لأوروبا و اشکره نکر همو و شارتین من و اگر ناوی مدناو ده وی لیسته هانه دوانا قیوی 10,017 و نها وجمجد و مسئله اشکره کرد. نها بفیرنگیه که جوینا وان ابو هن کسین روشاوایی جیش بوی او بیروا پیاده هندره جوینه ده حاضر بون چارشم بو پنجشم جی ده ناو ده بو فایق عمر جی ده ناو ده بو و فایق عمر ايكو شكون دي كله ايكو يأكد بيرو دو الشغل بيرو بيدي بروكسل دو الشغل حيفاوي والله يعني لوقك باش مو ليمو خابن اوجي تشروك بو يعني جيفينا وان بفيرنجي بو آرمان جاوان باقش کرنا خاپو فيديو يوي كيفن چیروک میروکی وی کیون درخینن و ایریش و رشکرنا کسین کو پککه رخ ندکن kanalên TV dijital خانی TV اوتوبیا TV نزانم چه تشتیم کو هی ورن رشکرن و بفیرنگی جوات لسر ما لسر رخنگیرین PKK لسر تماشاوان و کارمند و اندام خانی تیوی لسر آستا ریخستنا PKK لأوروپا جوین هاتیه
وەرگرتن و بریار هاتیە گرتن کاژە ئەف بریارە یعنی تەرۆرا معنەوی لە دژی رەخنەگەیرێن پکەکێ کۆی دەست پێ بکە کامپانیا ڕەشکردنێ وێ دەست پێ بکە دوبک و بگێژە قوناغا تەرۆرا فیزیکیژی لێ رەخنەگەیرێن پکەکێ دڵسۆزێن ڕاستیێنە خودی بریارن خودی جەسارەتن کۆ وێ مافێ ڕاستیە گەرا لە ڕاستیە ڕۆژنامەگەریە ئازاد نەرینە ئازاد حتا داوی وێ بپارێزن و وێ گوه نەدن میت و ئیتێن فەقەقێ